gikorwo gigitwarwo thiini wa secondary schools, that is junior secondary, cikorwo ikiegemea mwena-ini wa secondary. Macio mothe ni maundu maria marathunduka megie githomo. Ni ndona andu no gukenerera ngathiti ciothe no ikeno nyingi, uhoro wigie igeranio muthenya wa ira, uhoro wigie uici nduranene muno makiria, no ni kuri ciana itanakorwo igika kigeranio. Ndiraiguire ministry matariria marauga ni mako makiheo mweke mekigeranio icigo gigakinyiria mweri wa January, na gitumi ni giki ni tondu maga gwikira igeranio haha. Ririkana giki nikio kigeranio kia mwisho gia KCPE maga gwikira haha mutaratara uyu ni wahingwo kaimana. Koguo ministry ni ratigirira ciana icio ciothe irari unregistered gwika kigeranio giki ni meka between now and January, na nigetha nao makorwo magikioya mieke ya kuingira mathukuru-ini ma secondary. Aciari ni akenu kigeranio giki kuma na ihenya nigetha makorwo magifanga gutwara ciana ciao mathukuru-ini ma secondary. Ndire na maundu mangi ngihutia uguo niguo gatheti citu ironania. I was aiming for 430 but I'm content. This is the top girl in the country, na ni manyitanire at 427. Ni gairetu gakuma kuria Kakamega getagwo Jacinta, na ni gakunguirwo muno. Karauga gamerigirira mau karari kagie 430 no gatina kinyia megerera mau na point ithatu karagire 427 no ni kaiganire na ni karaharutire wira muthaka muno. Ari othe marakorirwo na mweke ucio, na mbica cia aria marakorirwo magigika igeranio aria mahitukite cigathie na mbere na kwandikwo ngatheti ya The Daily Nation. Uguo niguo ikihana, gutire maundu maingi muno tugukorwo tukihutia ngatheti-ini ino kamwira ngoretwo ngiikiria na nigetha tucokererie tumuriki uria wiki irahanaga. Uguo niguo maundu mahana. Employees to pay more taxes as new health rates take effect. Kuna na mogaruruku makoretwo kuo thiini wa maundu ma NHIF na igikigarurwo na nigetha icenjio mogaruruku makorwo makirehwo. Na riu undu uyu ndirokorwo uguo tuhu ni tondu nie nawe ni turikoragwo tukiruta nyongerera kana kurikarika mihuko-ini itu gutigirira mendekithia maya ni kuririkana ni mutaratara wirigagwo kana president agiscrap oro wigi NHIF na arehe uthunduro mweru wa Maisha Fund, gwiciretwo Maisha Fund, health fund. Maundu maya matirokorwo uguo. Akenya ni maritinagio taxes oni undu urakorirwo kihitukio kuhitukira gazette, na twiriga gukona mundu ugwitwo Kariera Muthiora akiuga ria thirikari huthagira undu uyu wigie gazette kana the National Gazette hatari gukioyo mawoni ma Akenya, na riria undu wagathikwo hau ugagituika effective, na uguo ni kuga Akenya riu twirigirire no tukurika mihuko makirio ti undu muthaka. Dirikana undu uroka riria Akenya marateta hakinya ni house levy, hakinya ni taxes magoti gukorwo makiongerereka na njira nene, hakoni indo kuma mabũrũri ma nanja kwina magoti maingi, na Akenya ni maraigwa ni marituheirwo. No uguo ni uhoro tayari muriku owe page 25. Ndio ndonge kuongerera gatheti citu ciothe ni uhoro wigie igeranio cia KCPE uria ekirwo. The number of registered KCPE candidates in 2023 marari ciana milioni imwe gaturumo inya 1.4, na acio nio marakorirwo magika kigeranio. Namba ya airetu marari 689 tumwana turari 726. Koguo turari na more boys than ladies kana tuiretu. No, the total number was 1.4 aria marekire igeranio 1.4 406, that is 1,406,557. This is the total number that sat KCPE exam, na irakirio namba nene. Uguo niguo gatheti rauga the highest mark was 428 aria maragikire igeranio riratongoririe kande no gwitwo warutere. Congratulations hari othe marekire igeranio ici. Ndirenda guikiria na tuguikiria na nyimbo tondu muthenya wa umuthi ni Friday, maundu makiri aste turatiriha kiumia tuko tukigira thiini wa weekend. No haria hothe uratwirorera karibuni sana thiini wa mitambo itu. Thengio muno Kirio Fast Kang'ethe ni ndakuona mitambo-ini. Haria othe muratwirorera thuita wa Wangui ni ndakuona mundu gwitwo Kamiri. Uyu ni kuma Kamiri Munga and Kamiri aria endia ngari kuria Kiambu Road marauga mari mitambo-ini. Ndirenda tuikiria tugicokereria ni gucokereria na mugeni ugwitwo George Mburu kuma Mizizi Music. He's called Top G. Thutha kaida gatari kuraihu ni turacemania.
Gukinari ni aria mari na kieha ni gukorwo ni makaninirwo kieha ni undu wa gucakaya na aria matigitwo ni endwa ao. Riu ceceni ya Muthingi TV ni irakuhe kamweke ga gutangathithia kimenyithia kia mwendwa waku hatari marihi o mothe. Itangatho riri rimemerekagio o thutha wa mohoro maitu ma hwaini. Araniria na ruhonge rwitu rwa wendia kugerera email ya sales@lookuptv.co.ke kana kugerera namba itu niyo 077572 nao endwa aitu maroma makwega kuraga. Gevidi ne muremi muramati na nie njoroge na hinde ciothe ngwiraga njukaga gugubundithia maindo megie no remi na taririkana turagubundithia uremi wa mbembe, tugabundithia wigi wa ng'ombe, wigi wa nguku, wigi wa mburi na maundu mothe mahana uremi. Hinde ciothe ungikenda kuruta uremi kana kuruta wira wa uremi uria urakurehera mbeca, ririkanaga gutire mundu ungi Kenya ngima ungigubundithia uremi tiga njoroge. Na umothe ndirakwira umothe ni hindi iria uguthomera na mikana gibindi giki gigokaga kuri we o Jumamothi thaa 8, Jumamothi thaa 8 thiini wa Muthingi TV. Withomere, wionere na uhige na uremi. Ririkana gibindi niki muremi muramati. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugete ni 3 months with full pay. Ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo equally. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaa 2 cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Nestled in the quiet and serene neighborhood of Makutano, just 2.8 kilometers from the Tarmac Road Lines Alpha Meadows. This is a controlled gated community where you can build your city, home, or purchase for investment purposes. If you are looking for a place to call home, full of peace and quiet with magnificent views, then Alpha Meadows is that place. To book a plot, call 0723 979797 or visit us on 4th Avenue Towers along 4th Ngong Avenue off Bishop Road. Alpha Meadows is a product of Fusion Estates. Fusion Estates, your land ownership partner. Kwa majina naitwa Rahbogwa. Tumekuja hapa Gatora tukiwa na mwaliko wa kuitwa na hawa watu wa Roto. Wametupatia chakula, wametupatia unga, mafuta na tumefurahia sana. Tumesema Mungu awabariki na wazidishie. Tumefurahi sana. Tumeshukuru sana kwa wageni wa Roto Foundation kwa kututembelea hapa. Hatujawahi kutembelewa na watu wengine kama sisi wajane. Tumeshukuru, Mungu ambariki na amzidishe ule upendo na kwingine mnaenda, na tumemkaribisha tena na tena na tena. Roto Foundation tumemshukuru.
Asante sana Lotto Foundation. Every time you play Lotto, 25% goes to the Lotto Foundation, which supports our fellow Kenyans through various causes. Thank you for your help. Together, we are changing lives.